Gane ke mang motho a kokotago le bating la room ya Lulu? Why Lulu a sa bulele motho o ka re ke gala kokotene wa Rasetša? Lulu ke a go gopela bulele bate. Dira ka pela ga ke nyake manto a mpona. Why o ka re motho a kokotago kwa lebating la Lulu ke Maja? Hai man, ke kwelele ntšu la Maja. He re ke emelele ko bona gore ke Maja go ba jwang. Lulu ke a tseba gore o gona ka mokamoreng ya gago. Ke a go gopela bulele bate le hle. Lulu gape ke gale ke kokota mane wa mpulele go ba jwang. Maja, o nyakang mo? Ke bolela le wena keng ga o sa kgona go bolela? Manto moratiwa nka tlhalosa. O tlhalosa selonyana mang? Nka se kgone go lwa le wena gona jwale ke jagile. O jageteng? Ke re o jageteng? Ke timeletse ke phone ene ke a ihloka gore ke ye le yona kwa radio Carlton sa gona bjale. O ra jwang o re timeletse ke phone ka ra se gale o nrometse message o mpotsa ditšhila? Why o ka re wa tega ka ntšha jwale? Ke makatša ke tabe ya gago ya gore nna ke go rometse molaetša. Gape wena o swere metlae e re ko go bontšhe ge. Mara wa khone ya gore phone ya Maja e no shela kana mrumuni. Ai man, phone ya Maja ona motho wa tseba no reka inde le Lulu. Lulu go motho wa mafelelo ya tsenene ka mrumuni ya borena. Na ke nyaka phone ya ka back, Maja ska ba shija phone ya ka. Hauwa Maja, o ra jwang gore wena a sanka o nromela message o ke sa ja go bontšha ona gona jwale? Manto ke go botša nnete ke ne le di-hour-a ke nyakana le phone eo e ntimeletse ka nnete. A go kgonege, nna ke a gana. Wena ga o maka le gore wa ke swere phone wa kamo. Ka mo nka dimile phone wa gagwe gore ke jeme ke founela yaka mohlomongwe o mongwe a ka ba e swere gomme a e araba. Ai man, taba ye ga e make sense. Ke gore ke a tipotšiša gore message o rometse ke mang ka gore wena o re gale wa swara phone ya gago. Le nna ke ntho e mmakatšang. Maja, a re nagane gabotse. Ke mang motho a tseneng roomong ya lena? A gone motho a tseneng roomong ya rena maabane. O ra jwang ge o ra gona motho a tseneng roomong ya lena maabane ka gore ke go shile o na le Lulu mola re re omane? A sa nke ke dumela Lulu a tsena ke bua kamoreng ya ka le kamo. If Lulu a sa tsena roomong ya gago, then phone wa gago e jele keng? A ke tsebe ka gore nna nkile ka širuga ka ya toilet. O ra gore someone a ka ba tsene roomong ya lena mola wena o tswile? Mohlomphegi gape ke 12 p.m. and Maja ga a sa o tle mo radio Carltons. Re re mo letela go fihla ka 2:45. Then re tla re ge re bona a sa bonale ra tšea sephetho. Maja, gape ke 12 and le no ga o so tsebe gore phone ya gago e kae? Eish gape nako ya ntia ke nyakana le phone ela ya ke kgone o tseba gore mmerekolo wa kwa radio Carltons ko o hweditše go ba bjang. Eish, kape be ke sa re ke tlo go botšiša ka ona mmerekong. Ka nako ke a di bona nna ke swantse ke hwetse phone eo yaka before 2 p.m. A re focus mo go message o ke o receivilego. Ke mang motho o mo tseba ga sa nyake nna le wena re ba mmogo? A gona motho a sa nyakeng nna le wena re ba mmogo except for Lulu. Hai man, Maja,
ke nagana gore Lulu ke yena tšere go founu ya gago. Before o ya toilet mabane Lulu be a šetša speech. wena o rile go sepela ka šala ke botša Lulu masepa ka be ka moraka. Hai man, Maja, ke nagana gore Lulu a ka ba go letetšo ya toilet then a šala tsena ka kwa roomong ya gago a utswa founu ya gago. o ra gore Lulu a ka tšea founu ya ka ye? Maja, nagana gabotse ke mang motho a ka nromela go message gore ke kgaogane le wena ntle le Lulu. ya man wena wa re reiša man, Lulu tšere founu wa ka man. Ge o e founela ya tsena. Ya tsena. Maja, a re se ka senya nako a re emele le gona jwale re o kokotela Lulu re late founu wa gago o kgone o ya Radio Cartoons sa le nako. Ye wena Lulu, bula batile re a tseba gore gona. motho wa modimo bula mo a re a tla ka ntwa. Maja, motho o tlo re senyetsa nako eo founela founu ya gago gona jwalo. yo founu wa ka mo e fedile airtime. A re šomišie yaka. Sho, Maja, gape founu ya gago ya lla ka morumong ya Lulu. bane Lulu ke yena a tšere go founu wa ka. Ye ngwana, bula le batile re nyaka founu eo.